Alright, Imaginábo, bom-vindo num outro podcast e naturalmente também arriba mi canal de YouTube. É um prazer imenso de por dia mais chamado bom-vindo no estúdio. Nós temos outro invitado interessante para inspirar, para sobre mais outras coisas e também conta seu testimonio. Então, para mim, te quero escutar é importante para nós escutar, não unicamente com nos ouvidos, mas também para nós abrir nosso coração, para nós poder receber tudo o qual com nos invitados de Awor também tem para contar nós. E naturalmente, nós temos várias coisas leuke também para nós fazer com a maneira que nós não acostumbrar. Awor, junto comigo no estúdio, nós temos Kimberly Gario. Te que não conhecer. Yes. Quero maneira como te visa sempre. Además de tour e sei tem gente também. Tem uma mulher vibrante e que em bom caso tá survivor também. Yes. Right? So, bom-vindo junto com nós, Kimberly. Thank you. Sim, nós stay away para nós portender de boa história. Mas compreender que tem uma história importante para compartilhar, para inspirar, em particularmente gente mulher. Yes. Com 26 anos, botar um diagnóstico que tem câncer na matriz e esaki bem dor de HPV. Klopt. Conta-me, bang back 26, ora abuta tem 26 anos. Yes, na 26. Ora ik tem 26, net maar mas acaba mijn HBO, met bezig com mijn WO, met getting ready to get married. Huisje, boompje, beestje, I guess. Succesvol, maar Loke heen dat maar succesvol. Succesvol, sim. En después mijn dolo, de mijn onderbuik en mijn die, was een beetje raar, maar bij dokter. Ik heb dat bij Hollanda, maar bij dokter. Ik digo dokter, ik heb pijn. Ik digo, nou ja, weet je, bij paracetamol, net bekom je zo'n trainback, zo. Nou ja, je hebt twee kassen, dus porta. Nou ja, goed. Dus we zien ons siman, met dat tinha dolo ainda. En eu rei maar bel met tata na Aruba. Me di papa, met tinha dolo ainda. Met tata di comi, Kim, bij de dokter. En bisa nanko boke as pap test. Dus met tata di comi tata ta mandami as pap test. Maar de dokter die nee, we doen het pas. Ora botin 30 anos na Hollanda. Ik was 26. Me die no, me que pap test. Na momento que ela se é pro me ela bim back pap no. Só dat in sangue dentro. En die doos be, como se het was gelijk pap 5. Ze de hoogste kop op haar. Hoogste. En Jori vanaf dan binnen 2 maanden hoopie test, hoopie onderzoeken, probeer die kom nou ja, weet je. Pero com 26 anos, besef, Kiko. No. Em momento ainda. Dan ben ik oké. Ainda met dat een trip bij Praag kom je amiga dan gepland na juli. Dus ik had zoiets van oké, let's get this going. Pas op een meeting, een vakantie bij. En dan na misra een kijkoperatie. 2 dias pro me kom je bij Praag. En inang nang abisa ami ku mijn toenmalige partner kuta baarmoederhalskanker. Wow. En in ieder geval ga er vanuit dat ik niet op jongens. Assim je dokter die komt. Assim. Prometo ela visami Kiko me dingo hasi ela komt sana visami. Ga er vanuit dat je geen kind meer kan krijgen. Kiko zei te hasi ko laat staan jovencito de 26, pero com planning para casa, para sobra bota casa e naturalmente botin esperança de tempo mesmo família. Dus Kiko eigenlijk is hij te hasi ku. Eta ki brabo. En zij ta prome viaja met de keren ku actually ma jora die echt jora. Otro nang ta een beetje sneken zo van een beetje tristo, pero in momento AC ma breakdown. Ma breakdown en toen was het ook gewoon VDA, maar jora. Ja. En 1 stuk door met de keren. Pas sobre boa besef que daadwerkelijk maybe lobo no cumprir sonho de tempo mesmo família. Exactly. Sim. Nenhum momento so boa pensa que bota less of a woman. In momento sim. In momento tá eigenlijk turcosta passa de boca bes menos in momento de me da by muri. Posso ser bem depois. In momento que na bisame me de tem mulher me tá. Right. Suppose de año. Que como assim fout? Yes. Sobra
Maar bij school manieren na puidimi, maar bij mahasi tukosku, Right. eigenlijk mundo tabisa com mester. Met bij Kanser en dan met amigu. Dus Right. na que momento mahasi cosco Com nota nota bom. bata bom. En E Kiko vai determinar que Kiko ciência tabisa que eigenlijk a ocasionar câncer na matriz. toen HPV-virus. En HPV-virus dan na fena momento que boting intercourse Ja. en de homber en de moe 80% van human beings que ting intercourse ting é virus of tahanye. Pero bo lichaam mesta deshasidije. Na momento que bo lichaam no deshasidije é por criar bida tumor of dus even bida kanker. Ja. Pero eta câncer que dura mais largo mês para o tumor crescer. Dus na momento que na detecte se comi, waren we zeker 7 tot 8 jaar verder. Wauw. Dus ela cresce bira sina opi ja eigenlijk sina grande quando ela começa a se dolor, so o tumor começa a puxar en pas dan I realize committing tumor. Dus ela começa a primi eigenlijk. Het is maar want. Ja, nou, het is een stekende pijn naar mijn eierstok eigenlijk. Ja. Dat. Ja. En zie je, tumor dat wat net un otro camino porta, elo queda más largo. Juist. Ja. HPV, para tu na kuta siguiendo nos, maneira que ya acaba nos avisa, a nós está conversando com Kimberly Gario, nos conhece sempre happy, ainda happy, pero é happy face eita bem door die resiliência, door die tabata persona que endure, maneira de avisa na inglês, ela perseverar e na momento determinar que ei, me tinco sali para dilante para sobre o câncer na matriz aqui, não te vai definir a mim como gente mulher. Como nós handle esaki ding a partnership? Com mijn partner, het tabata te altijd. Right. Dat is te ainda, en nós partners mas, pero eta gente hoop importante de mijn vida. E sua família eigenlijk. Right. Met tabiba na Holanda, mijn ouders na mijn familie, tabiba na Aruba, mijn mama is tabata na Holanda, en nan tabata mi vang net. Right. Dus e band band eta hoop apart, Hopi nada apart. tu gente lo Sí. comprende, Sí. pero met keren als je zoiets orbo maakt met algo assim, dan kan je goed uit elkaar gaan. Sim. Com respeito para outro. E pergunta não necessariamente para esta persoonlijk pabo, pero gente que está mirando agora aqui não, passou agora bom, nossa vai back temporada que botin 26 anos, agora que não botin 40 anos. Agora, o ponto tá, agora botin 26 anos, para bom mak me sei como dos jovens. Ja. Ja. Pas ora wat in 40 anos, bida ja siñabo certo costa, batendo die experiência de outro gente, pero ok, aqui a mim com mijn vriendje, nós está op kamers, nós está na Holanda, en wat doen we nu? Ja. Kita bij passen. Ja. Mi tabata lost. Ja. Mi tabata lost. Ja. Pas sobra mi, en no tabata, mi no aplendes, en no tabata pas de mi plaatje. Ja. Mi plaatje tabata mooi. Ja. Je komt van een tienerouders, dan heb je ze nou, je weet erbij, it's not gonna work. Right. En nunca maar get zien, alles ging gewoon mooi. Alles, I'm traveling en dan dit. Dus en het past gewoon niet. Dus met dat dan lost. Met die uela, ko vet dia tour dia, teko dia die oude, ta resa komi. Tour dia. Ela hasta upgrade en het manda voice hoor. Sim. Pero ela resta com mi tour dia en mi abuela com mi tata, dos gente com eigenlijk guiami e mi partner e mi irmão en tour gente de processo aqui anche nunca não no make me pero nanta dos pilar hoop grande de ons familie. En nanga eigenlijk talk me through it eigenlijk. Dat is het. E abo eorinang, oké, nós decidimos cuya nós tingo vai brincar coisa aqui não. Pas o que bota câncer vrij. Ja. Awesome. Sim. Entre 26 anos e 40 anos. E na resiliência te começar para botin kubira eigenlijk algo outro que boa ideia. Ja. E com essa bij Kimberly. Vallen en opstaan. Ja. In het begin, die mensen boten hasie kuur. En toen zeiden oké, weet je, elk jaar controle, gaat goed. Right.
En dan moet je go on with your life. Moet je bij school back, op school, moet je trabajo. En dan je moet je gaan fallback. Want, maar er mist toch iets. Pas sobre me keren nunca é momento e me duna bimes e ruimte pa verwerk Kiko tá passando comigo. Of Kiko me tenho hasi com gemis die algo que sempre me tá aqui. Posso me estima muito. Sempre me tá pensando me não gusta gente, me gusta muito. Beetje apart, pero mi coração tá lig bij kinderen. En sei adorar mi hopi pa me por a llegar Awor aqui na momento como te bisa I'm okay. You're okay. Maar het heeft jaren geduurd. Het heeft zeker zo'n 7, 8 jaar geduurd. Para me por bisa. Weet je? Ja, oké. Oké. Eta wat a motivação primário também para happy velas? No. Eta wat happy velas sempre tabat algo com aqui. Sempre matra dingen werkveld, ma studia. Dus this is me. Pero eta dunami it drives si. En er ruimte. Right. Die hoop je mas involved dingen bida de moet je dan kunnen sting na happy vela. Pas sobra mi seita mi moet je dan en nang ta trata mi mani nang mama tambe. En seita douche. Seita met een keer uiteindelijk why I'm here. Met de bimback riba nos convo pero nos tem par de heavy questions para Kimberly. Par de coisas sobre maybe não saco botar cara hobby popular, botar hobby dinamis, me te imaginem botar hobby amigo também, não? Me tem hobby conhecer hobby gente, pero me tem núcleo, sim. Right. Núcleo. Ou maybe não mesmo não sai saki tipo, pero laga nos tem some crazy question aqui. Vai imaginar Kimberly que botaria isla abandonada. Kukwa artista lo pode ser adita. Ok. Aha. Me trabalho com artista como na casa. Aha. Sim, me trabalho. Me trabalho com minha eigen artista. Aha. Pero se me tenho que someone else, eu orei lo me baiko. Het wordt een artiest, pero hoe heet bekend? Michelle Obama. Ja, oké. Eigenlijk é pergunta que para mim não nabe. Eu me sinto um artista de Corso, você sei não sabe que sabe. Pero me gewoon você Michelle Obama. Interessante, não? De que você quer nos conversar? Eigenlijk womanhood. Ja. Eu quero não tenho nada com influence, nada para talk. Next. Que coisa é coisa mais estranho que você chega die hasi para impressionar date. Dance for him. Dance? Serio? Sí. See, like what? Sí, no like twerking? cold. Like cold? No, yeah. Kinda, sí. Ja, toch? Ja. Okay, next. Qual é o favorito para hasi ora bota busso? And it comes down to dancing, blijkbaar. Baila die speel. Dus like, do all the things que lumino hasi dingen in the club. Anto, het relax me. Het relax me. Dan ga ik helemaal los. Next, y último, nombrame algo que Awor bota totalmente obsesionado con él. Por un trend, por un paña, por un anything. Me está helemaal into like herbs and incense and steaming and yeah. See? That's my new thing. See? Yeah. Awesome. Kimberly, para nos being back. Kiko lo tebo consejo na joven pa sobra cáncer na matriz. Ta algo que maneira bomes avisa jovencita que planning ni bij casa verloofd pa bij casa. Not in your wildest dreams. Dus ta safe si nos bisa ta 1 in 10, bosa más o menos is statistica. No, in ieder geval not so young. Not so young. Artsen nang tabata impressed of impressed eigenlijk nang tabata ke usami als voorbeeld. Dus met in de beste oncoloog tabata na ekama pas het 26 hoop young. Dus in ota uncos común. No. Kiko lo bobisa gente com any kind of cancer eigenlijk. Je porta na boca de Matris, je porta pouco de nós tem testimonio de amigo de nós, Ulrich também, que também um cancer survivor. Pero tem any kind of cancer que eigenlijk na nieuw idade
Bono mag di tabo so, bo support system is te type Sí, abo. definitely. Pero abo como patiënt in momento e gevoel te overwhelming. Ita pensei abo como survivor agora aqui. Kiko lobo bisa gente ku agora aqui na wòrdu diagnostiká ku any kind of cancer. Mi lo bisa na ku if pa new gente, da tu gente tem outro story, maar it's all in your mind, see, in your brain. Dus we moeten focus on getting better. Esse ajuda a mim. En no laga e malesa sleep bo me. Right. Sobra eta echt malesa kuta sibo down, kuta sibo I'm gonna die. En ik was eta wat mas uma maneira de pensar. Constantly me rumang dapat bisa me come on, je kan dit, je mag huilen. Pero pick up yourself, let's go. And make the best of it. Quata yeah. E momento mas down kubuta corda ding e traject. Na momento ku dia mi no pora banha mi mes. Hibamina. Mi tabata ding 6 siman, mahaya 6 viaja 24 horas chemo. Dus ang meeste bij hospital, dan je Angoa 24 horas het chemo dat stroomde door die lichaam en maar 33 bestraling. Wow. Allemaal in een tijdsbestek van 6 weken. Wow. Dus constantly met dat in het ziekenhuis. En mijn kurva op een gegeven moment dingen die 3 simang nota pormas. Pas sobra, ela começa gewoon shutdown eigenlijk. En mijn opera landa pa bij banho, pa mi bij banho. Dus ma começa cana. Ja, en dan wordt het hopi vulnerabel como gente cama, no? Sí. En mi notaba que nieuw eigenlijk atende comigo nota mi romamu é chiquito. Quatro ma mei aya de school off pa eigenlijk cuidami. En ora me senti me gewoon like okay. Machteloos. Ja, this is it. Take me. Het is dat tige momenten like take me. Wow. Met een last. Ik gevoel met dat in je momento. Met een last pa hende. Mi no por hasi algo pa mi mes. Ni baya mi curpa. Why am I here? Ik zei, met echt see a picture in dat dan. Wow. Sí. Kimberly, ora kubo tawa te tomando e chemo vooral un traject assim na pisa bo a experiencia caída de cabelo e tudo isso, não. En ik weet dat het amazing was. Ik keer kort mi cabelo. Não sei se mi ouders gaan bing. Holanda pa mi pro me chemo. En nós fazíamos um photoshoot, dus me disse mi para mi cabelo, mi que tinha um photoshoot, zita o laatste photoshoot também com nós tinha como família junto, e mas bisa mi irmão muito corta mi cabelo, mi irmão muito não, mi não também corta meu cabelo, mi também braid pabo, e nós te cuidei, en si mester depois nós te corta cabelo. Que me bo apas é traject na vlechtjes, sim, zeg maar. Dus mi irmão também te braid mi cabelo, denk dos largo, mi cabelo tanto que mais largo tempo e, dus pero mi irmão cuida mi cabelo, en nada não cai. Wow. En ik zei também, o dokter não pode compreender, like, combin, curação zwaar en mi cabelo não cai. Toch, no. No. Bo aha some kind of spiritual awakening ding hinter e traject aqui. Sim, mi in het begin, sowieso met de bing van mij, ik had hopi, gelovig. Spiritual, sim. Met de keren, eenmaal kom bij Holanda, mi a perde se un tiki. Pero na ema começa a question, e também na momento como ai essa cometing kanker, like what did I do wrong? Yeah. Pero mi abuela, ema nem me disse, ela resasina hopi comigo tating momento nanko me di, no, this is me tá here for a reason. Exactly. Me tá here for a reason, and whatever that may be, me tá by I'll get to know sobre me te. En blijkbaar, I'm not ready to go. Right. So, meeting een mission. E Kiko emission e a resultado, Kimberly. Ta, me ta kere pa meeting happy vela. Happy vela. Yeah. Você sentiu como o propósito de vida também? Definitely. Sí. Eta si me contento. Eta echt si me contento. Meta, sí, eta si me happy. Kiko, dia non happy velas talaga bo sinti? When you're not there. Mita always there. Yeah. So mita always checking up. En tradona mesmo sabe que we got this. Pero ik gevoel die tami baby. Right. Dus law school meeting emotionang. Happy vela tami baby. Tabo baby. Tami you. Sí. Bota sinti misschien een beetje een rare vraag. Si botava te ting un you lobo por a manejar happy velas
toch of bota sinti pa motivo di nothing e you bopo maneje miho. Sim. Esse is niet te keren. Met een tikje het ouderwetse van toch we dan hoop ik kubo partner, make sure ik kom mee, make sure. So that old fashioned manier aan tegen mij. Dus met de keren zien dat in een gezin lo me toch toen een tikje maar tijd na kasta me. Business wise met de keren lo draai manier te draai, pero e gevoel que bota ha na happy vela ko porta hopi lugar no ting e sei met de keren ta pasovra mita manier mita hora. Bota maneira bota. Laga nos vai em second phase de bobida, prometo nos vai de nos laga nos chame awe para motivo que nós papiana de happy vela, nós chame happy box. Okay. You know, vez aqui não. Yes. A second phase de bida, com nos explica nos partner in next phase aqui não. Que hey, this happened, met dat in 26 anos. Ten cuenta que you know, maybe tem algo de momento, por isso mesmo que gente mulher tem esperança, of na que casa, of na que há you. Trouwens, die gente mulher que não quer you at all. Exactly. You know, que men, gente hamber daarmee te weten, ik me echt quer you, of me echt quer, ting huisje, boompje, beestje, me echt casa, en kon bosnante manejar zij Awor. Oké, mijn huidige partner, nos conoce otro hobby anja. Dus eta wat sa eigenlijk hebben. Ja, king mita en toekomst komen maak mee. Dus ze zeggen ja, situation tiki mas fácil en met de keren ja, bota grow up en bida a forma nos caba. Forma bostanka. En eta bota mas makkelijk. Met de keren zie maar toppen onhende porta met 30, 31 en lota bota outro. Tem gente ora não entende a mim para because abrir maneira tá que por exemplo ano tal gente tem X enfermidade of tal gente tem X deficiência of tal limitação ano. Ik wil een pakketje preferibilmente no. Então, e podcast nang akitay nos juist inspirar van hey, bida porta hopi bonita. Mas que nos não pode na you de nos mes, pero me tem hopi sobrinho, me tem hopi hija, nos pode hopi outro tipo de coisas. Dus eigenlijk e pergunta lo me zeta dirigene para me puntre com eigenlijk como partner te sinti. En mijn partner tem you também. Dus is hij met de keren e parte die verveel is hij e tem you caba. Dus nota mester met de keren zeker. Não sei die papi die DJ, não sei. Hij aast mensen van porta nos tenho adoptar en pero nota it's not a must. Sim, pero constante cai bonita, menante encaja bonita sim. Bonta hai ora bo me se mira atrás e em ter bo projeto bo te bisa, hoe Dios bless bo toch a pesar de experiência in anco bo tina 26 anos. Absoluut. Então nos me sita grateful, right? Yes. Bawang pa Kiko nos grateful. Kimberly. Ting ideia nang par de cards. Então cards nang também hibanos na pergunta não que men laga nos wag ti par pero não sabay saca 3 laga nos saca umpa volgorde of no gewoon je saca let's see right je saca yes kika de visa write a letter to a friend qua dia te último viaje kubo escrevi carta of nota para friend en to Kiko ela bisa Kiko dat in een carta echt geschreven of no se ding era digital write ainda voor in dit geval wij doen een heel kort dos write met de skibi af en toe orami kushinapa mijn partner met bisa die komen appreciate hè me aceita skibi en el laatste week como skibi algo para una amiga via app tava bisando com trots met haar ribaje
para o projeto que ela faz na trabalho. Wat hoe hende kunt doen complimentjes? Sim. Sim. Sim, pessoal, me é belangrijk. Ze tá met coisa como assim. Wat is sinti ku na corso nosta doen tiki compliment na hende na outro? Compliment que tá echt gemeend, sim. Sim. Não é para bem zomaar para sobrar para bem. Juist. Pero the reason why and what it actually mean, sim, me tá quer. Sim. Qual é o último compliment que abo a receber? Awe, de maior, eigenlijk agradecendo com o trabalho com nós tá hasi en com tá hasi com a companhia. En isso tá doet me goed. Doet je goed, right? Oké, bang. Next. Okay. Qualquer, diz qualquer. Que te visa? Visit a location you find inspiring or meaningful. Qua location, qua ubicação, qua sítio aqui na Corsol, tá donabo e inspiração of significa algo pabo. Of de meu caso, e porta na Aruba também para sua família, tá aí, não? Meeting é mesmo type of location, na Corsol, na Aruba. Na Corsol met erbij tegenwoordig, hoop je wij op zaterdag, zondag, hoop je vroeg, tussen alle oudjes, met erbij Lamang. En met de Habri Mistoen, naar Caracas Bay. Dus echt, en met de Sinta, en dan met de gewoon Star. En toen naar Aruba? Na Aruba, met bij Rogers Beach. Rogers Beach, San Nicolas. Sí. Awesome. Yes. Okay, next. Omas? Okay. Write down 5 of your most important values. Wow. Sei. Boba lornang. Yes. Inang nanda bisa 5, pero dinami 3. Okay. Di boba lornang. Mane awe mitati conversação com persona, mas bise my values are non-negotiable. Mi nota negociar, mi valori, mi principio na. Pero mi dingan entendivo. Quatro bo values na ku absolutamente wa linha que bono po cruce. Ja. En eta porta sora que que pero respect. Respect pa mucha. Dus gewoon als hende, als hende. Met een gewoon hoop importante. Met always open patente to renes opinion. Pero alles met respect. Pas ora na momento que you disrespect me ta shut down and I'm done with you. And ora me ta done, I'm done. Then I'm echt done. Het komt een tikkie eng aansta. Sim, no? Ja. Que menti echt die momenten dan we zeggen, me ta klaar kubo. Zeg gewoon, me ta klaar kubo. Sim. En me por me ta comida porta, pero then I'm done. Pas sobra tin cosco gewoon no por. Right. En e falta respeito na outro ta undina. Sim. Qual é outro? Me ta quiere, oh wow, respect assim na breed. Talvez aí pergunta aqui. Sim. So nós que vamos ir não pensar. Bota poner me pensa, me ta quiere. Me não me será bis respect, me para break it down, porta. Não, pero break it down, okay. Relationships, para mim tá hoop important. Okay. Dus na momento que we creëren band com gente, en dan komt het misschien weer op respect neer, pero interaction entre dos gente en respect pa ikos band pa mí tá gewoon hoop important. Fieldad, lealtad, más o menos. Ja, fieldad eigenlijk. Sí. Very loyal. Na momento que me não porta loyal de any relationship, me tá hoop important pa bobisa. Just say it. So não te quero nos portar amiga mais for this and this reason. Me não te quero me portar se acabou mais for this and this reason. Me te respecte se hoop mais, que bohasi coisa que tá buiten de beugel. Sim. Que não tá loyal. En eu hoorei. Ja. Ik wil met die compartillen. Bon, tu dos. A meta toevallig awe conversation dat wat juist is zei. Respect in business. Pa ami te non-negotiable. Met die ku respecta abo, pa abo ku respecta ami. Mi non te negotiate. Falta met respect min ete non-negotiable. Loyalty met de full eens kubo. Mi ja, eigenlijk toen ook wel op een beetje met de parapé. Lagen ons gewoon open en honest. Met de keer hoe eerlijkheid duurt het langst. Eta we samen ons beetje we Kiko tal koos met de keer met de halen of gewoon eerlijk zijn. Eta hoop je maar. Wat een pittige tante. Dat ben ik ook wel. Wat een pittige tante.
Kimberly, me aprecia imensamente por visita, me aprecia por openness. Ja. Ja, para compartilhar. Botin cifra nang aqui na Corsol, tu cante di Kanser di boca na Matris. Mas dat ding zie, en mijn zaken Fundación Prevención daar hard mee bezig. Dus mijn mester, mijn eigen die is een charla panang. Dus de bedoeling ta panang voor vergaar juist mass information. Dus eigenlijk dat hobby belangrijk. Palaga test voor mes. Het is niet erg, hè? Als je op pap test, passie nos voor creëren een beter databestand van wat er allemaal op het eiland gebeurt. Kiko bida siñami. Bida siñami happiness is important. En nota eenmaal ko happy, er otro costa volg. En met de keren is ze hoop je heen tinko bij hasi. Enjoy your happiness en de rest komt. Pata genuinamente feliz. Not Instagram happy, but really happy. Kimberly, me agradecido. Mas danke. Yes, you're welcome. Alrighty. Shanang, me agradeci abo tambe para join us dengue conversação aqui. Está bonita, não? Ora que nós podemos conversar tocante de vida, conversação alentador, conversação light, então com toch tema pisar para bom mira com mais que com hora bo passa den tipo de experiência nang aqui nang vida não acaba shanang. Bom esse tem é força e maneira Kimberly avisa é mindset para você me por e coisas aqui que me den Kiko kuta que vou porta passando na momento na aqui diz sinta reflexionar bisa bom mês que vou por ou claro a mim te bisa sempre sim by den hopi espiritualidade me te bisa sempre ciência por bisa coisa pero Deus te bisa outro coisa e a palavra final semper está de Deus essa é sim me quer para você que man qualquer struggle, qualquer experiência, vou por acaba de ter diagnóstico, vou por ter mal resultado. It's all in your mind. Se abo bisa, mas o resultado é negativo. Se momento é positivo, you can make beautiful things happen. Muito agradecido, queda junto conosco, corra like, corra share e subscrever no meu canal de YouTube. Para que nos pisa ter outra sessão. Mas danke.